Dobro jutro ili dobar dan. I ovo je Solinski planinarski put. Solinski planinarski put je planinarska obilaznica koja radi krug po planinama oko Solina, počevši sa zapada planina Kozjak, a krug se završava preko planine Mosor i natrag dođe u Solin. Pa idemo to vidjeti kako to izgleda u jednom danu. Ovo je prvi dio što je ravan, malo trčim, čisto da uštedim na vremenu. Prva kontrolna točka broj 5, Šinkuk. Dobar je uspon, ja idem kao brzo pa se malo zadihu. Evo me na kontrolnoj točki 1, odnosno piramida. Špiljan ugal na Kozjaku. Vrlo lijepo mjesto, kao što se može vidjeti. KT3 ili ti ga škrabotina, tako nešto imam pojma. Greben Kozjaka, pun škrapa, ali ima dosta i ovih terena ugodnih za trčanje. To je kontrolna točka broj 4 ili meni 5. Sljedeća je vrh Sveti Jure na Kozjaku. To je nekadašnja Ilirska utvrda bila, a sada samo ruševina. Kontrolna točka broj 9. Znači, 35 minuta mi je trebalo od Kriške tvrđave. Šou. Lagano sam se zadihao, ali evo, ova pauza za slikanje kod kontrolne točke mi dođe kao lijepi odmor. Sad idem pići dalje do Debelog brda. Evo me na najvišoj točki Solinskog planinarskog puta, Debelo brdo, 1040 metara. Nemam pojma, crko sam, ali trebalo mi je sat i 21 minutu. Utvrđiva je klis, što je fantastično i moj osobni rekord. I sad popit elektrolit. Baš me zanima jer se vide ovi šmrklji koji curi iz nosa. Ajde, čao! Evo me na kontrolnoj točki 15, koludar, stijena iznad Kučine i Žrnovnice. Sad još samo dole po grebenu do izvora Jadra, onda na malo brdo Sutikva i onda do Solina, tamo dole gdje se vidi rijeka i to je to. Tako da nemam obrve, znoj mi ide u oči non stop.
Evo, šećem od izvora Jadro prema Sutikvi po Dioklecijanovom akveduktu i skroz je ravno, ali brate ne mogu više trčati. Umoran sam. Treba izvor Jadro biti konačna točka. Ali dobro, drugačije ću razmišljati kad dođem na Sutikvu i napravim veliku pauzu. Evo me na cilju. Napokon. I ovoga 36 km sa 2200 metara uspona i silaska. I realno u plućima sam ok, ali noge su mi ipak crkle. Tako da previše sam trčao, odnosno dostigao sam svoj limit svakako što se tiče trčanja i planiranja. Eto. Sad nadam se da me neće nikakav grč čopit u autu.